Dame i gospodo, posebna mi je čast što večeras mogu da kažem koju reč o srpskom voždu Karađorđu u Vršcu. Jedan od povoda je i to što ste se odlučili da podignete spomenik Karađorđu, a ovo predavanje je u okviru ovog ciklusa Karađorđevi dani, pa imajući u vidu da sam ja nekoliko godina proučavao Karađorđa, istorijski lik, literarni lik, ja sam se odlučio da večeras od tih nekoliko studija izdvojim dve koje bi bile zanimljive za vas, računajući na to da ću vam reći nešto što je možda novo. Tada kada sam pisao bilo je novo, jer uglavnom o Karađorđu se skoro sve zna, pogotovo istorijska faktografija, a ova literarna, ona se s vremena na vreme pojavljivala u našoj književnosti, u kulturi, raznim povodima i Karađorđe je u izvesnom smislu kontinuirano ostao u našem narodu kao jedan junak, kao kolosalna ličnost, kao ličnost istorijska, ali neopterećena političkim nekim i ideološkim linijama koje su mogle da ga sklone sa scene, čak i u neka vremena posle Drugog svjetskog rata. Mada u pojedinim momentima je bilo nekih oscilacija, ali kao što vidite i sada u najliberalnijem vremenu, u demokratskom društvu, ponekada nacionalne teme izmaknu sa scene, pa nisu tako u fokusu, nego su, da kažem ovako, interesovanje pojedinaca da se o tome govori. Ja sam se odlučio da ova studija Izgled junaka, odnosno Karađorđe, istorijski vožd i literarni junak, da je predstavim u prvom delu, naprosto zbog toga što otvaram neke teme koje su vrlo zanimljive kada se raspravlja o istorijskim ličnostima. Naravno, raspravljajući tada o ovoj temi, o istorijskom voždu i literarnom junaku, ja sam došao do eseja Miloša Crnjanskog, a Miloš Crnjanski je zapravo i svoj esej nazvao Vožd, i mogu vam reći da je to možda jedan od najboljih tekstova koji se mogu sresti, gde se piše o prvom ustanku i gde se piše o voždu Karađorđu, a jedan drugi tekst na iznenađenje je iz pera Miroslava Krleže, koji takođe piše o prvom srpskom ustanku na vrlo jedan pozitivan i zanimljiv način. Zašto počinjem sa Crnjanskom? Počinjem zbog toga što se tu upravo 34. godine, kada on objavljuje esej o voždu, pojavljuju ta gledišta. Gledište istorijsko i gledište koje tvore zvukovi gusala i glasa slepih pevača. Zašto je to zanimljivo? Zanimljivo je zbog toga što naša cela ta istorija od Kosovskog boja, a i u prvom ustanku, pa i drugi ustanak, u većini slučajeva je oslikana preko istoriografije i putem narodnih pesama. Pa nekada narodne pesme budu autentičnije nego li sama istoriografija ili se negde to drugačije pokazuje. Iz tih razloga Slobodan Jovanović pomaže, naš istoričar, pomaže Milošu Crnjanskom i u jednom primjeru o boju na Čokešini Crnjanski razlučuje te stvari i kaže
da je razlika između onoga kako piše Vuk i ono kako peva Filip Višnjić. Ta razlika između Vukovih podataka i Višnjićeve epske vizije ide sva u korist guslara. Crnjanski je neprestano na razlici gledišta istorika i guslara koji u Desetercu peva u početku ustanka i stvaranju države i sticanjem najviše vrijednosti i snage ličnosti koju imenuje mučenika ili mučenička duša voždova, čvrsta ruka Karađorđeva. Naravno, tu je jedna impresija o ličnosti Karađorđa, u ilustracijama nemilosrđa, tvrdoće, preke naravi i podsjećanjem da je reč o junaku čiji je usud svagdašnje živo i uporno stajanje na kremenu. O Karađorđu, da bismo došli do njegovog literarnog lika i da bismo došli do njegovog istorijskog lika, mi moramo da sagledamo celokupnu građu, kako istorijsku, tako i ovu literarnu. Istorijska će biti potpuno pojednostavljena. Broj topova, pušaka, broj vojnika, poginulih, topografska mesta i tako dalje, dok će literarna da budu plastičnija. Ona će govoriti i o svemu tome, ali govorit će i o osjećanjima ljudi u takvim trenucima. Time se dobija jedna kompletna slika o nekom događaju, a i o ljudima o kojima se piše. Naprimjer, ruski književnik Pavel Petrović Svinjin, on kaže 813. godine u Hotinu, govoreći o Karađorđevom životu, da je to retkost o zemaljskom fenomenu koji se može uporediti sa strašnim meteorom koji nekad dolazi na zemlju zbog ispunjenja nekog proročanstva svevišnjeg svetitelja, koji nastavši iz praha stvaraju olujne oblake, prouzrukuju strašne uragane i dovode u strah i trepet vaseljenju i ugase se u vazduhu. Sjetimo se sada mala jedna digresija, da je na takav način i Njegoš u Gorskom vijencu u posluti Kahu oca Srbije govorio o Karađorđu, nazivajući ga ocem Srbije i nazivajući ga besmrtnim herojem. Drugi jedan moment, verujem da mnogi nisu o tome razmišljali, a literature ima o tome, mada ona se nalazi na nekim manje vidljivim mestima, jeste to pitanje vožda, taj atribut koji je nosio Karađorđe. Istorijski vožd, kako možemo mi da ga sagledamo? Mi možemo da ga sagledamo u istorijskim linijama. To je 804. godina kada diže ustanak, to je 813. kada napušta Srbiju i to je 817. kada on strada. Odnosno, njegova smrt. To korespondira sa starim istorijskim vremenima, kada se srpska država urušila posle Kosovskog boja, a nestala posle pada despotovine godine 1459. kada Turci osvajaju Srbiju. Srpski narod zadesit će više manjih seoba i velika seoba 1690. godine. Sa stanovišta faktografije, u tim glavnim crtama, one čine dovoljni podlogu da se 804. godina i zbor u Orašcu svrstaju red događaja od najvećeg značaja u kalendaru srpskog naroda, jer je tada obnovljena država i stvorena moderna Srbija. Vožd u izvesnom smislu je, sa stanovišta istorije, u socijalnom i kulturološkom značenju, posebnost u imenovanju i titulisanju vladara. Istorija potvrđuje da se Karađorđe potpisivao ispod svojih dekreta kao blagonakloni, verhovni naroda srpskog vožd Georgije Petrović. Imajući u vidu da je titula vožd
zabeleženo u našoj tradiciji, prvo od književnika Domentijana, koji je opisao žitije Svetoga Save u oblicima koji više sliče pesničkom stilu. To je zasigurno ova titula i nastala u poimanju i predstavi ličnosti koja će se pojaviti kao spasitelj naroda, onaj koji će imati mesijansku moć. U tom kontekstu je Sveti Sava čudotvorni i mudri spasitelj sa svetačkom misijom, onaj koji po svojoj zemlji srpskoj širi pravoslavlje, stvara državu i piše zakone. Očekivani vladalac car u opancima, u ovom slučaju jeste Karađorđe. Za nas je vrlo bitno, raspravljajući o ovoj temi, da sagledamo naše kulture. Ja ću se poslužiti profesorom Jovanom Devetićem, koji između ostaloga govori o narodnoj kulturi i mestu u našoj književnosti koje ona zauzima. Dereti smatra da se ona razvila, narodna kultura, posle jedne velike kulturno-istorijske epohe, kakav je bio naš srpski, vizantijsko-slovenski srednji vek, primajući u sebe mnoge elemente njene visoke kulture. Stoga je mesto nije na početku, već u sredini, između naše crkveno-slovenske i građanske kulture. Iz tog središnjeg položaja potiču mnoge vrednosti naše narodne kulture i njena specifična istorijska uloga. Ona je u vreme kada je došlo do stagnacije viših oblika kulture postala osnovna nacionalna kultura, nosilac nekih naših klasičnih vrednosti. Ta kultura koja je činila tkivo srpskog nacionalnog osjećanja i koja je bila veoma složena, stvorila je vožda srpskog naroda. Ta karakterizacija se baštinila u duhu kolektivnog stvaralaštva. Pravičan, hrabar, slobodoljubiv, najviši u svom rodu, preke naravi, sa svojim barjakom, junak u bojevima, a i predvodnik. Onaj koji ide prvi. Tako je bio Karađorđe i on je kao takav u borbi za pravdu bio nepokolebljiv, a neretko surov. Istorijski vožd je nasuprot podaničkom mentalitetu i vazalnom odnosu u kome su se nalazili mnogi naši vladalci, probudio kod srpskog naroda borbeni duh slobodnog čoveka. Naravno da sada na tim istorijskim principima stvara se literatura koja pokreće sada druga sećanja na kosovski mit i koja prvo putem narodne pesme u potojnim vremenima i u pisanoj književnosti stvara literarnog junaka Karađorđa. O Karađorđu je napisano mnogo pesama. Ispevali su narodni guslavi, ali pre svih srpskih rapsod Filip Višnjić. O Karađorđu je pevao Njegoš, Sima Milutinović Savić, Jovan Hadžić, odnosno Miloš Svetić, Stefan Kaćanski, Mirko Korolija i Ivan Lalić, u novije vreme, Vasko Popa, Tanasije Mladenović, Matija Bečković i drugi. Od drugih velikih pesnika setimo se Aleksandra Puškina, koji je ispevao jednu pesmu Karađorđu, a naravno tu je jedna pesma Vožđu u odi srpskom narodu koju je posvetio D'Annunzio, italijanski pesnik, a od drugih je putopisac Lamartin pisao i naravno nezaobilazni historik Ranke. Historično i literarno fragmentima sačinjavaju biografiju Karađorđeva. Ovde je potrebno spomenuti i to da se razdelno prave pogledi u nekoj, da kažemo, realističnosti gledajući lik Karađorđa, a u izvesnom smislu, u drugom, kao književna imaginacija. Vožd je zaodenut i transformacijama izveden do savršenstva i idealisanog literarnog junaka sa herojskim potezima. Vožd češće nego li drugi srpski vladari
opevanje u epskom pesništvu i u rodoljubivim pesmama sa osobenom simbolizacijom i mitologizacijom. Atributi mitske ličnosti pojavit će se posle tog tragičnog kraja, posle smrti, odnosno posle ubistva Karađorđa u Radovanjskom lugu. Ovde samo da kažem da je uobičajeno da se govori o Radovanjskom lugu. Crkva Zahvalnice koju je podigao Aleksandar Karađorđević se zapravo nalazi na mestu gde je zaista se dogodilo ubistvo Karađorđa i ona se u toj nekoj lokalnoj geografiji nalazi na Momajskoj kosi. Ali pošto je mesto Radovanje i u neposrednoj blizini je taj lug, onda se u istoriji ta faktografija, da kažem ovako, utvrdila kao ubistvo u Radovanjskom lugu. Da napravim još jednu digresiju, Karađorđe nije ubijen ispod Hrasta, on je ubijen ispod Bresta. Taj Brest je grom spalio i kasnije je zasađen hrast, pa je došlo do pomeranja groba, odnosno samoga krsta Karađorđevog, tako da sadašnja situacija na terenu izgleda tako da je to je samo nekoliko koraka od Momajske kose do Radovanjskog luga. To je prosto jedan samo put, jedan presek, ali dosta ovako značajan u faktografiji. Predratni istoričari i pisci, hroničari, kada god su pisali o ubistvu Karađorđa i kada su pisali o Šumadiji, oni su uglavnom pisali o ubistvu Karađorđa na Momajskoj kosi. A usput da kažem i sada to, da se posle ne bih vraćao, Karađorđev momak koji ga je pratio i koji je bio na tom mestu ubistva, bio je Naum Krnar iz Moskopolja. On je u njega imao vrlo veliko poverenje i Karađorđe je ubijan na mitski način u literaturi, tako da to kažemo, jer Naum Krnar odlazi po vodu, po poznatoj matrici da žeđ je u onostranom životu i da u tom smislu on odlazi po vodu, što je predskazanje ubistva Karađorđa. Naum Krnar je isto ubijen kada i Karađorđe, a 1903. godine, prilikom ubistva Aleksandra Obrenovića, jedan od onih koji je trebalo da ubije Aleksandra Obrenovića bio je potpukovnik Naumović, to je zapravo bio unuk Nauma Krnara, koji je zbog tih događaja iz ubistva Karađorđa namenjen da sada ubije Aleksandra Obrenovića. To je događaj iz 1903. godine. U 19. vek imao je veliki broj spomenika kulture, ali oni su bili uglavnom u književnosti. Jedan moj prijatelj, inače bio je dugo publicista, novinar, pisac hronika, napravio je knjigu Plug i presto sa idejom da objavi antologiju pesama koji su posvećene Karađorđevićima. Pošto mu ja bio recenzent, pomogao sam mu i u jednom od zaključaka mi smo se saglasili da nijedna pesma koja je napisana o Karađorđu, još od Filipa Višnjića i kasnije u umetničkoj literaturi, nije bila pesma, da su sve bile rodoljubive i da nije bila pesma koja je bila pesma kao pohvala ili kao umborička, što inače u vezi sa našim vladarima postoji veliki broj pesama koje su prigodne pesme, udvoričke, neke su i drugačije tipa, imaju oni koje su naravno satirične.
o Karađorđu, sve su te pesme rodoljubive. Ovaj detalj koji se odnosi na obnavljanje ideje o Karađorđu, da se ponovo o njemu govori, da on ponovo postane ličnost istorije o kojoj češće postoje pisanja, objavljivanja knjiga, pesama, pa i ideje o samom spomeniku, nastala je 1904. godine. Sticajem okolnosti ili nekih drugih okolnosti. 1904. godine, na 100. godišnjicu od prvoga ustanka, na presto Srbije dolazi kralj Petar I. Karađorđević, unuk Karađorđe, i naravno tu se sada učvršćuje dinastija Karađorđevića. Imajmo samo još u vidu to da je knez Aleksandar jedno vreme bio knez Srbije, a da posle Karađorđa uglavnom su bili Obrenovići na vlasti sve do dolaska kralja Petra I. Karađorđevića. Čin krunisanja i miropomazanja kralja Petra I. i ideja da se podigne spomenik Karađorđu pokreću novu priču, odnosno novu literaturu o Karađorđu, pa među njima Matoš piše poveći članak Slava mladosti, koji se uglavnom odnosi na kralja Petra, ali govori o srpstvu i kaže da najljepši i najčešći sjaj što je pao na gvozdenu krunu novog srpstva, to je sjaj entuzijazma jugoslovenske omladine, a samoj kruni i njenom simbolu napisao da je izvađena iz gvozdenog rebra voždovog topa i pozitivno se odredio prema kralju Petru I. Ovaj citat sam uzeo iz dva razloga. Prvo, što je napuštena ta srpska ideja kod Karađorđevića i krenulo se na zajednicu naroda, Srba, Hrvata i Slovenaca, što je nama poznato. Poslednji srpski kralj u tom značenju je kralj Petar, a kralj Aleksandar je kralj ujedinitelj i kralj Srba, Hrvata i Slovenaca, mada je pre toga kralj Petar takođe do 21. godine do svoje smrti bio kralj Srba, Hrvata i Slovenaca. O samom Karađorđu i u vreme Obrenovića bilo je hrabrih mišljenja o Karađorđu, iako su mnogi zbog dinastičkih sukoba, a znamo šta se sve događalo tokom 19. veka, izbegavali da daju jasna mišljenja o Karađorđevićima kada su na vlasti bili Obrenovići. Svakako vam je poznat Pera Todorović, naš publicista, začetnik našeg novinarstva i jedan od onih koji je bio blizak Obrenovićima, ali koji je u vreme vladavine Obrenovića, u vreme vladavine Aleksandra Obrenovića napisao roman o Karađorđu. I u tom nekom objašnjenju o Aleksandru Obrenoviću on retorički govori sa svim epitetima koji pripadaju slavnom voždu, ali da dvoji ime Karađorđevo od imena Karađorđevića. Pera Todorović govori da je to ime u očima naroda veliko, svetlo, upravo svetlo ime, to je kao neki mit, neka tajanstvena svetinja koja je duboko urezana u samu dušu i srce naroda. Pera Todorović kaže, nema te sile koja bi kadra bila da to svetlo ime ocrni i da ga izbriše iz blagorodne uspomene naroda. On kaže da je to kolos na nedostižnoj visini, da je narodni junak, a za Karađorđevića kaže da je to jedan prazan zvuk
koji na umu i na srcu narodnome ništa ne govori. Naravno, bio je hrabar da kaže o Kneževiću Petru da je mali broj koji ga poznaje i da ga očekuju kao vtoroga Mesiju. Naravno, i Laza Kostić je govorio o Karađorđu, ali u kontekstu ovih događanja koje su bile iz 1903. godine, kada je Laza Kostić parijskom listu Figaro dao izveštaje o tome šta se događa u Srbiji, odnosno u Beogradu, o ubistvu Aleksandra Obrenovića i o dolasku kralja Petra, odnosno Kneževića Petra za kralja Srbije. Povodom Karađorđa od srpskih pisaca važno je spomenuti ovde i tu činjenicu da Karađorđe dobija svoj posebno mesto u srpskoj kulturi u vreme krunisanja kralja Petra, kada se raškosnom slikom pozorišne predstave ukazuje na duh života nastavljen posle smrti, u ovom slučaju nasuprot u uobičajenom predstavljanju apoteozom pretku, znači slavnom voždu Karađorđu, koji otvara put i neposrednim činom uklapa se u pripremu za čin krunisanja i miropomazanja novog vladara. Kolosalna ličnost vožda dovodi se u vezu sa vladarom, koji će putem očekivanog cara u opancima da uvede u svet vladavaca svog unuka Petra Karađorđevića preko procesije krunisanja, metaforičnog krunisanja narodnog kralja. To su zapravo neki pogledi koji više literarno nego istorijski upotpunjuju uopšte celu atmosferu događanja tokom 19. veka i početkom 20. veka, kada se govori o spomeniku Karađorđu i kada se u izvesnom smislu ta oformljena slika o Karađorđu čvrsto drži u narodu. Ona je u narodnom predanju. Kao što rekao smo, ona je u narodnoj književnosti, ona je u epskom pesništvu. A naravno, Karađorđe je bio i ličnost umetničke literature. Apoteoza, odnosno oboženje ili slava neke ličnosti na vrlo visokom nivou, napravljena je još i ranije. 1847. Đorđe Maletić je napisao apoteozu Karađorđu. Vuk Karadžić je pisao apoteozu srpskom narodu. Jovan Dučić je također pisao apoteozu, jednu dramu koja je izgubljena. A ova apoteoza u Narodnom pozorištu 1904. godine, ona je zaista stavila Karađorđa u red oboženih ličnosti i učvrstila njegov kult. Imajući u vidu da ste u fazi izrade spomenika Karađorđu, nadam se da ću uspeti za neko kraće vreme samo da prođem kroz ovu literaturu, spomeničku literaturu, da vam spomenem da su dve teme apostrofirane kada je u pitanju spomenička literatura, da u 19. veku Srbija nije imala neku tradiciju spomenika na kulturnim i geografskim prostorima, nego krajem 19. veka i početkom 20. veka po ugledu na evropske zemlje, pa i po literaturi i iskustvu iz antičkih vremena, iz vremena Grka i Rimljana, počelo se razmišljati o materializovanju, obeležavanju određenih mesta povodom velikih bitaka ili
u povodu neke znamenite ličnosti srpske istorije. I tu su se pojavile dve teme. Zbog dužine vladanja dinastije u 19. veku. Sasvim je prirodno bilo da te dve teme budu Obrenovići i Karađorđevići, odnosno da bude Karađorđe i Miloš. Ali jedna tema koja je bila neprestana u srpskom narodu i koja se, pogotovo od vremena prvog srpskog ustanka, ponovo vratila u našu kulturu, tako reći, u narodnu književnost, možda i kao svakodnevica, to je kosovski mit. Na početku 20. veka umetnost kod Srba crpela je svoju inspiraciju iz istorije i religije, posredstvom književnosti, slikarstva, muzike i nauke, a ovaj mitopoetski svet je stvoren i čini smisao geografije uzdizanja duha i junaštva. U ovom slučaju to su metaforično Kosovo polje i Radovanjski lug, stradanje junaka u bici i ubistvo vožda kao paralela koja je začeta dizanjem ustanka kada je Karađorđe u ruci čvrsto držao insigniju koja poziva u borbu za slobodu, kada je podigao barjak visoko, to jest simbol koji je na Kosovu polju bio oboren. Vratit ću se samo na sredinu 19. veka da podsjetim da je Aleksandar Karađorđević u svom kratkom vladanju kao knez nastojao da napravi galeriju portreta ličnosti, to je učesnika sa posebnim zaslugama u prvom srpskom ustanku, i ona je formirana po Kneževoj želji. Tu se pojavio Uroš Knežević, koji je tada bio najugledniji portretista, i on je krenuo sa portretisanjem vojvoda koji su učestvovali u prvom srpskom ustanku. Ali inspiraciju za spomenik upravo je dao Uroš Knežević, i to na predlog Matije Bana, koji je u listu Srpske novine pokrenuo je ovo pitanje. A Ljuban Nenadović u svom listu Šumadinka 8. januara 857. godine između ostalog piše: prvi spomenici na koje Srbi naročito u Srbiji treba da misle, to su Karađorđu i Dositeju. Prvi je osnovo temelj države, drugi je osnovo temelj književnosti. To što vidite, postoje različita mišljenja i naravno ona su sva u duhu srpske kulture i onoga što se stvorilo u srpskom narodu. Narodna skupština Srbije 1878. godine u Nišu izglasala je zakon o podizanju spomenika knezu Mihajlu, ali hroničari će primetiti da o Karađorđu, najznačajnijoj ličnosti novovekovne srpske istorije, nije bilo ni rastave. Tek će na Kalemegdanu 30. novembra 1908. godine kralj Petar I. Karađorđević položiti kamen temeljac sa pergamentom na mestu predviđenom za spomenik. 1904. godine, prilikom proslave 100-godišnjice prvog srpskog ustanka, izgrađena je vizija i namera da spomenik Karađorđu bude u bronzi i nadprirodne veličine, visok 6 metara. Jedan od onih koji je tada pisao tim povodom je bio Jovan Dučić, a pisao je povodom toga što su se na konkursu pojavili mnogi ideje kako da izgleda taj spomenik. I to je bila retka izložba građanskih poema i rapsodija u mramoru, a veliki junak iz epopeje oslobađanja, junak iz galerije Putahove, nije našao ni jednu ruku koja bi predala mramoru izraz blagorodnosti generacije koja mu hoće na jednom od najuglednijih mesta u prestonici da podigne ovaj spomenik. Spomenik su u predlogu imali Petar Ubavkić, Đoka Jovanović, Jovan Pešić, Sima Roksanić i Baško Vučetić, vama verovatno svima poznati vajari.
I tada je zapravo započeta ta ideja. Postavili su pitanje kako napraviti lik Karađorđa, to je početak 20. veka, mnogo je sve to udaljeno od vremena života Karađorđa i tada je se došlo na ideju da predložak bude portret Borovikovskog koji je naslikan na Ruskom dvoru, znači u Rusiji, na zahtev ruskog cara Aleksandra. To je poznati onaj reprezentativni portret Karađorđa koji se često vidi. To je ovaj portret. Kod nas su kasnije naslikane kopije ovog Voždovog portreta od Jovana Popovića i Uroša Kneževića, a za usvajanje izgleda Karađorđevog imaće značaja i opisi koji su dali njegovi savremenici, hroničari, te kasniji zapisi Milana Milićevića i drugih. Naprimjer, kako se, pored ovih likovnih prikaza, ja sam pronašao jedan portret Karađorđa, to je bakropis Osipova po crtežu Žana Robera, ali ima i drugih tih portreta Karađorđa, ali za jedan portret, pogotovo ako on nije oslikan u autentičnom vremenu i nije dat onako kako je Karađorđe izgledao ili neka druga istorijska ličnost, koristi se literatura. Naravno, to su karakteri koji se uzimaju iz literarnog teksta i ugrađuju u izraz određene ličnosti. Milićević piše uz drugu ili treću reč da je Karađorđe govorio koje kude, da je nepoznatom čoveku maj starijem, ako mu se obraća se sa momčem. Sva mu je psovka bila po duši ga. I naravno tu sada, evo detalja na glavi je šubara, pod kojom često je bio ves, na nogama opanci ili neka čizme, dalje seljačka košulja, jelek, čakšire, pojas, silaj, iz koga je virio strahoviti pištolj za koji se ne pamti da je ikad promašio. On je bio pešak po glasu, znači uglavnom je bio takav u boju, a jahao je najradije svog Dorata, koga je voleo od svih konja. Milićević piše da su mu mane ove preko mere buran narav, slabost prema ženskoj lepoti, povodilo se za ogovaranjem i prilično tvrdovanje. A od pogrešaka najveće što je ostavio Srbiju 1830. U tim predlozima Petar Uglavgić je, na primer, hteo da oplodi istorijski proces kojim je pokrenut nacionalni i kulturni preobražaj Srbije. Pa je Uglavgić imao i novu kompoziciju da postavi orla, simbol mudrosti, dalekovidosti i nadprirodne moći, odnosno da ovim detaljem ukaže na znamenje preobraženja, dok je Jovan Pešić imao nameru da Karađorđe bude na konju sa izdignutom sabljom u ruci, da je konj u galopu, protegnut i savijene glave. Sima Roksandić je još otišao da to bude življa figura, da na povišenom kružnom postamentu prikaže vožda kraj koje je barjatar, a nešto niže je stariji vojnik sa puškom. Ipak došlo je do rešenja da autor spomenika na Kalemegdanu bude Paško Vučetić, koji je po tradiciji evropske postavke kompoziciono spomenika postavio i neke druge detalje kao neku arhitektoniku, odnosno jednu širu kompoziciju. Na njoj se ne nalazi samo Karađorđe, nego se nalaze i drugi likovi i naravno on je to postavio tako da korespondira sa setom oružja,
da je desna ruka na kuburi koja je zagrnuta za pojasom, da u levoj ruci bude mač spušten uz nogu, a pogled Karađorđev je upućen prema ženskoj osobi sa barjakom u desnoj i lovorovim vencem u levoj ruci. I ovaj detalj bi trebalo da predstavlja personifikaciju Srbije ili je možda u pitanju vila koja je Vučetiću mogla biti zanimljiva za kompoziciono rješenje ukoliko je sledio epsko pesništvo. Naravno, Dučić, naš veliki pisac, srpski pesnik, i Nušić, Dučić je diplomata i Nušić isto i diplomata i veliki dramski pisac, oni su kritikovali ustanika iz 804. koji je u kličnim godinima sa puškom, ženu koja pruža vojniku dete i naravno neprimeren svojom veličinom trešnje top. Setimo se te situacije, verovatno vam je to poznato, a ako nije, možda ćete prvi put čuti. Ovaj spomenik na Kalemegdanu bio je postavljen na mestu gde se sada nalazi spomenik zahvalnost Francuskoj. Njega su Austrijanci porušili. On je otkriven 11. augusta 1913. godine. I tako o tom spomeniku smo mogli saznati samo sa fotografija koje je objavila Politika i nešto iz nekih tekstova koji su objavljeni iz vremena kada je spomenik podignut na Kalemegdanu. Ima jedan kratki i filmski zapis iz te godine. Kao što znate, Krunisanje kralja Petra je bilo 1904. godine. Film o krunisanju je restauriran. Bilo je nekih drugih filmova iz 1911. pa i ovaj iz 1913. u kratkim sekvencama prikazuje otkrivanje spomenika Karađorđu na Kalemegdanu. Od tog vremena prošlo je mnogo godina, odnosno 1938. godine Giuseppe Pino Grassi po modelu vajara Frana Kršinića kleše monumentalnu figuru Karađorđa u Prilepskom mermeru. Taj spomenik nama nije vidljiv zbog toga što se on nalazi u zgradi Narodne skupštine, ranije Skupštine Jugoslavije, odnosno zajedničke skupštine države naroda Srba, Hrvata i Slovenaca. 1907. je skupština, 1907. je postavljen temelj skupštinskoj zgradi, ona je završena posle ubistva Aleksandra 38-39. godine. 38. godine je postavljena ta figura Karađorđeva. Karađorđe je sa podignutom desnom rukom, sa 3 spojena prsta. Ta figura, kao i figura drugih koji se nalaze u Skupštini, sve vreme je stajala tu, nije sklanjena, čak i u vremenima posle Drugog svjetskog rata, pa i danas je na takvom mestu. Veoma je zanimljivo da vam kažem nekoliko reči o spomeniku iz 40. godine. To je spomenik koji je podignut u Karađorđevoj topoli, u blizini stare crkve i konaka Karađorđevog. To je rad Petra Palagičinija. Predsednik odbora za podizanje spomenika Vojislav Ivanović, 39. godine, upućuje dopis Jovanu Leku, upravniku dvora njegovog kraljevskog veličanstva. Iz dopisa saznajemo da se odustalo od livenja reljefa u bronzi i da su majstori na osnovu tog reljefa koji je u gipsu izradili spomenik u kamenu u jablaničkom granitu. Ne znam u kojoj meri je Palagičini mogao da učestvuje u tom odobrenju, ali u svakom slučaju taj spomenik je podignut takav u to vreme. I glavne karakteristike tog spomenika, to je jedna mala rasprava
između Kraljevskog dvora i odbora u Topoli. Odbor u Topoli hoće Karađorđa u pravom smislu reči da je pravi junak, hrabar, da je aktivan, da je u pokretu, da set oružja i sve to govori o njegovoj prirodi, o njegovoj važnosti za srpsku istoriju i za prvi srpski ustanak. A knez Pavle hoće ono što želi Evropa, da Karađorđe bude primjeren, da set oružja bude u miru, da njegov pogled bude u miru, da sve to bude tako u tom stilu. I naravno, odustalo se od toga, ali zato u postamentu je nekoliko prikaza tih simbola Karađorđeve važnosti za srpsku revoluciju ili pobunu naroda ili već kako hoćemo da je, ili bunu, već kako hoćemo da je nazovemo, mada je u historiografiji ostalo to od ranke da je to srpska revolucija i mislim da je to uticalo i u vremenu posle Drugog svjetskog rata da Karađorđe u izvesnom smislu ostane nedirnut u tim ideološkim borbama između ranijih dinastija i samih tih vladara 19. veka i nove komunističke vlasti. U središnjem delu toga nalazi se devojka sa krstom u jednoj ruci i baklom u drugoj, dok druga dva reljefa prikazuju snažne muške figure, desna moćnog muškarca koji u iskoraku u borbenom stavu drži štit sa oscilima i u desnoj ruci podignuti mač, a na levoj strani muškarca u klečićem stavu sa podignutom rukom i skupljenim prstima u zakletvi i sa mačem prema zemlji. Skulptura Karađorđa je oblikovana povećanom stilizacijom forme zategnutog volumena u iskoraku sa mačem koji je postavljen uz nogu na dole u liniji težišta same figure i sa svitkom u levoj ruci. Poprsje je u izrazu gordosti i sigurnog pogleda. To je jedino što je ostalo u tom spomeniku. Znači sve te prave linije, taj mač koji je spušten, svitak koji govori o značaju Karađorđa kao državotvornog vladara, znači to je sve bilo u tim simbolima i tim značajima. Središnji deo ovoga razgovora o spomenicima svakako čini najuspešniji pogled na najuspešniji spomenik Karađorđu. To je delo Sretana Stojanovića, a Sretan Stojanović je bez posebne narudžbine odgovorio izazovima umetnosti i istorije izradom 3 spomenika. 3 krupne teme su ga zaokupile: Višnjić, Njegoš i Karađorđe. Stojanovićev spomenik je završen 55. godine i nalazio se u Livnici sve do 1979. godine. Istorija je o tom postavljanju vrlo zanimljiva. Jedna koja se može učitavati odnosi se na ličnost Karađorđa i nastojanje da mu se podigne u prestolnom mestu spomenik, što verovatno nije bilo sporno, počinu kada je Sreten Stojanović još 1955. godine počeo raditi. Uzgred da vam kažem, Sreten Stojanović je rođeni brat Mladena iz Ćopićevih romana, to je onaj učitelj u Kozavi, ako se sećate, koji je nesvjesno poginuo. Prema tome, Sreten Stojanović je svakako imao uslova da dobije neka odobrenja da taj spomenik radi i da nema nekih ideoloških zamerki. Ali druga je ta koja se odnosila na sudbinu samog vajara Sretena Stojanovića, koji nije bio baš mirne duše i on je verovatno imao neke posebne aktivnosti ili posebna mišljenja u to vreme, tako da nejasno je šta je se ovdje dogodilo sa spomenikom iz 55. godine i zašto je on tako dugo bio u Livnici, ali 12. decembra 79. godine spomenik je otkriven. Štampa je pisala o bronzanoj figuri vožda visokoj 370 cm
koja je 20 godina ležala u ribnici. To je bila druga istovetna figura, jer je ista ta figura Karađorđa pre toga postavljena u tadašnjem Titogradu, u današnjoj Podgorici u Crnoj Gori, i danas se nalazi taj spomenik koji je drugačije postavljen je bez postamenta ili sa vrlo malim postamentom, koliko se seća. Sve se ovo događalo povodom jubileja prvog srpskog ustanka u godini u kojoj se slavila 175. godišnjica. Izabrano je mjesto sa koga je ustanička vojska pod vojstvom Karađorđa kretala u borbe za oslobođenje varoši Beogradske, a skulptura je postavljena na zemljanoj piramidi koja simbolizuje humku. Borba od 13. decembra 1979. godine naslovom Srpski narod ostao je veran slobodarskim opredeljenjima, piše o otkrivanju ovog spomenika. Posle ovog spomenika dosta toga je vremena prošlo da bi u Orašcu povodom 200. godišnjice prvog srpskog ustanka, kako piše tadašnja štampa, Crni Đorđe zabeleo. Darinka Radovanović je dala predstavu vožda u belom venčarskom mermeru. Skulptura je po svemu sudeći rađena po obrascu koji je nastao iz ranijih likovnih predstava i detalji su nadahnuti i sačinjeni po replikama, a skulptura je stilizovana formom koja je prepuštena većim površinama koje su izglačene i svojim volumenom miruju. Ja sam pisajući o ovome kritikovao taj spomenik, kao i onaj Palavičini uopšte ne govori o nekome ko diže ustanak, nego govori o jednoj skulpturi koja, eto tako, je bez pokreta, bez gesta, ustanika, bez drugih umetničkih iskaza, osim tog portreta koji je urađen po ranijim slikarskim uzorima, sve ostalo nije očekivano. Od ovih prikazivanja na kraju bio sam u odboru za izgradnju spomenika u Viševcu, u mestu rođenja. Pošto sam ja pisac, pisci mogu da budu i neobavezni, ovi drugi istoričari, političari i svi drugi, oni mogu i drugačije da se drže povodom nekog događaja, nekih ličnosti i tako dalje. Ja sam neprestano na tim nekim skupovima, možda malo i preterano, ukazivao na nešto što je valjda svakome u srpskom narodu bilo jasno, a to je da je spomenik Karađorđu podignut u mestu rođenja, u mestu gde je podigao ustanak. Podignuto je neko obeležje u mestu gde je poginuo, u Topoli, tamo gde je otišao ženi u kuću, tamo gde je bila velika bitka u Beogradu, ali u mestu rođenja nije bilo spomenika Karađorđu. I mi smo uspeli da napravimo jedan fond vožd Petrović Karađorđe kao zavičajni ljudi 2003. godine, pred godišnjicu dva veka prvog ustanka, i da budemo tako neutralni, jer te političke strukture nisu se mogle dogovoriti da li podizati spomenik ili ne, da li raditi ovo ili ono i tako dalje. I mi smo uspeli da podignemo spomenik 2004. godine. To je rad akademskog vajara Stanimira Pavlovića, visok je 2 metra i 90 centimetara, simbolizuje prepoznatljivu likovnost u predstavi ove ličnosti koja je istoricizirana u onoj meri u kojoj je Karađorđe prepoznatljiva ličnost u narodu, ali je kao nova predstava izražena u isprepletanim simbolima mladog Đorđe Petrovića i oformljenog vožda, sa puškom u ruci, sa skupom predstavljenog oružja ovog junaka
sa jednom slobodnom rukom koja je u pokretu prema narodu. Sjetimo se da je Karađorđe, kada su ga birali za vođu prvoga ustanka, rekao da će on uvek biti sa narodom, da će biti sa Vojvodima, ali da će biti ponajviše sa svojim narodom. Stanimir Pavlović je nadahnut srpskom istorijom na inspirativan način ovekovečuje Đorđe Petrovića. Figura čvrsto stoji u raskoraku, razigrana sa elementima odećeg oružja, postavljena je prema crkvi i putu gdje narod prolazi, oživljena u bronzi, ima sve odlike slobodno svođene monumentalne skulpture, čistu formu, ritmičku igru mase, jednostavnog i usaglašenost sa okolinom. Vajar je posvetio veliku pažnju svakom detalju, zahtevno sa idejom da će spomenik postaviti u mesto rođenja, nalaženjem rešenja koja podcrtavaju karaktere i simboličnu figuru sa podignutom desnom rukom koja vožda spaja sa narodom. U levoj ruci drži čvrsto pušku. U pojasu je zadenut Jatagan i pištolj. Hvala.